Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksami na mga pagaryami, ibubulos tanod na ging kutwa kapugusetan no sa ging kutwa child marriage. Miya pakaregtan wag ito na dito kapakay ku Islam. Ini sa paru Islam iba mapangaruma anta ka pangaruma aging kutwa wata ada panrauta kirbalig mana ada pankesad aging kutwa idadian da pankesad aging kutwa pamikiran yan kagyuti makambabatang ku para manwalla al-Quran. Oy. Naguliro pa na pamakaya pa natulungitan na sugya pagintaw unabitan a Muhammad na mismo suwata iyan a Fatima oy na miya aloy mismo sa hadith kebayaan mga ruma o Abu Bakar lagid mamuto si Umar na uman ni isa kiran na mianuksam si kunabitan a Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebayaan o uman ni isa kiran aging kuto ka pangarumaan niyan ku Fatima. Nandun na miyang gulawla siyang kasiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sa su Fatima na may tupan sa kataya apakilay tanu aging kai ebidensya. Mialoy sa aging kaya kitab Sunanun Nasa'i aya number o hadith na ikatlong gibu agu 200 agu 20 agu 3. Kataya mialoy siya. Batiyan tanu aging kay Arabic yan. خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة ay maanan yan na pianuksaman piamamamanikan o Abu Bakr aguso Umar radiyallahu anhu so Fatima kaaya maanaw to na kebayaniran mga ruma uman isa kiran na inglang yan alalagian as kanyan ipangaruma ko Fatima na antunay inisumbag kiran unabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pitero unabi sallallahu alaihi wasallam si ikiran innaha saghiratun aya maanan yan na di kapakay kasabab sa kanyan na su Fatima na may tupan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga luksami na mga pagaryami katan amya karereag agyang kutwa kaya sang kaakiran unabi sallallahu alaihi wasallam mana aso Abu Bakar aguso Umar na daabani ang kiran tiarima ibaad na makapangarumakiran kuwata unabi aso Fatima antunaw tuy sabab oay ayaw tuwa sabab ada kiran katarima unabi dakiran kapakaya unabi sallallahu alaihi wasallam na sabab sa su Fatima na may tupan naginan imya karayarayag approve abasta aging kutwa manusia na may tupan mana dapan kesadjuidad dapan makaidad mana dapan peraga na dikepakay bawal si kubasa at Tagalog iba mapangaruma lagid mabuto sumama abasta di kesadaging kutwa idad ka di makaidad pipia mana adi kabaligan oay na dikepakay mamu iba pangaruma na upama kaaya maanaw to nagkapakay mapangaruma aging kutwa watapan kadapan peraga dapan mamanguda oay na mataan kadid na kitanggian unabi sallallahu alaihi wasallam su Abu Bakar agus Umar ka kalabanan alang-alang ang mga manusia su Abu Bakar agus Umar oay na upama ka pagilaya nadad na ukit ibang kaw na sengka ka mga alanan ipangkatan ko mga sahaba na naman kasiyang kasiran unabi sallallahu alaihi wasallam piyakatan nakiran unabi di kepakay ka su Fatima na may tupan naginan imasusupak tanu mga maranaw masusupak tanu so titu ukit unabi tanu Muhammad makaayon ko Quran ging kana na pinggulaw-law nabi adan yan kapakaya ko Abu Bakar agus Umar kasabab sa su Fatima na may tupan nagina ni makaayon ko Quran kaaya matatago ko Quran na aya kap kepangaruma o manusia nang gulalan ko kap kisampay niyan ko idad kap kebaligirun nagumikesad aging kutwa pamikiran yan nagina ni makaayon ko Quran ugid na aya masakitun sa ginawa na miya kadakdakal ko mga bangsat tanwa mga maranaw magiingran mapda sa Muslim oay malaun so parati mapda ugid na susupak niya bu so kukuman o Quran na kukuman o Rasulullah kapupagi pangaruman yan aging kutawata yan adapan rauta akir balig lagin mamuto so mga dato bulaboro naging kuta mga lukstan no miya makatuad na mga dato pumakaraw mga ruma
sa mga wata-wata ay napananggila iniwanan mga luksami na mga pagariami kedusa kanusan si ikwallah maka penggulaw la kanus sa mala adusa amip makatiyo ko alungan ng kiyama kau pa makapagilaya sukukuman o syariah na disak aging kanan ang mga kawingyo ayap ya mga Romaniyo na mga wata dapan rauta kirbalig dapan kesad aging kutwa pamikiran yan na mala na miyasupak yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pa kay sisaya anto na iidad o Fatima si kumasa kiya pangarumaon o Ali radiyallahu anhu na aya sumbaganan na aya idad o Fatima saging kutwa kini tepiinun o Ali kaaya miya kapangarumon na suali at tenged minsan o Nabi na aya idad o Fatima saging kutwa oras na 10 aguwalo mana mikesad pipi aging kutwa idadian na mikesad so pamikiran sa kataya so ebidensya proof pakiilaitan wa kitab mialoy saging kaya kitab ayat talian na at-tabaqatul kubra kitab wa al-imam Ibn Sa'd kataya so pandangan aging kaya kitab ika 10 agwalo pandangan yan katayang betian tanwaging kaya Arabic yan ayam mialoy saya na wa Fatimatu yawma bana biha Aliyun bint 18 sana ayat tigyan idad o Fatima saging kutwa masa akya pangarumaon o Ali radiyallahu anhu na 10 aguwalo ragun idadian katan miya karayarayag aya idad o Fatima saging kutwa kuan kaya pangarumaon o Ali mana piyagi pangarumo Nabi si ku Ali na aya idad o Fatima na 10 aguwalo ragun mikesad pipi aging kutwa idadian nagyutud mambu idad o Aisha buani ko itepis kanyan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alagid mambutua 10 aguwalo idad o Aisha mana miya katumbuk pipi miya kapentag pipi miya kapelibila pipi aging kutwa idad o Fatima aguswa isa si saging kutwa masa kaya paka banguniran sa walay umani isa kiran na 10 aguwalo ragun idadian na upama katundugan tano sa Quran pagunutan tano sa nabitan wa Muhammad naginan mambu di kapakay iba tano pagi pamangarumaan so mga warisan tano dapen kesadaging kutwa idad lagid naging kaya kalalay meron saging masatan yuman to miya kapiya ka mabasa ada ulama ibon separ agi na miya kareyag makasusupa kaya ku Quran mga baguragapan Allahu Akbar na piya kay pamangarumad dapen kesad su idad naginan na kawitanan sa tiuba kawitanan sa murka kaginan na makasusupak ku Quran way na sa kanwa mga dato ay na wasyati niyo ginawa niyo nagwasyat niyo kung mga pagtaw niyo agi ina itapalagtan lagi daya ulawla di tano di pagipang mga ruma so mga warisan tanwa mga babay dapan raw ta ida dapan raw ta akirbalig lagid mambuto so mga watatan mga mama dapan kekasad su idad kadapan mamanguda na piya ka pangarumat tanud na lagid mambunan makasusupakanan ko Quran makasusupak si kuway amanaw to na syariat unabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banday ni miya karyagar kano aging iya makampat video nagiinak na bay ni ipapanagala kasabu sa magunot kubnar nagyuto ay amanaw to na alhamdulillah unutin yan giyong kutop man adiyun magunot kadi masusuat iban yan pugunuti subnar kaaya makaarnon na kiber pride naruno tumiyati mukati anda manaya matagal ka sutaw adin yang pagunutan subenar na si Ibu Taman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.